Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'arifnu Allah miyali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadata roki aluni sa sahih al-Bukhari abu sahih Muslim. Hadis Abi Hurairah. Hatigmana yu Nabi sallallahu alaihi wasallam إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين سيكون رواية وصفدت الشياطين تقول النبي صلى الله عليه وسلم أما ما تلين masuk Ramadan gen kay man to apa pantangan tanaron mga taling masuk Ramadan na pelilkaan sa mga pintuan o surga na pangalusan sa mga pintuan o neraka na pangiketan prarantayan sa mga syaitan. Madakal akyadis kasasan o mga ulama tano balasan si Ramadan. Yung sabat kiran ay pangikatan na yung uta mga maradato syaitin. Yung uta mga ulwaniran, mga papasangkiran ni kagawi, mga papasangkiran ni kapaminasa. Uba disiran na lang o sinan di maminasa. Padin na ketuno syaitan na mapi adat. So sabay da mga ulama tigiran alang uno syaitan na naon sirang pangikatan. Ay pa guys, ilawan na pisitan no kung mga ginawatan. Namapansasiran na piyangi katansiran ang mga syaitan na inugira adin na kaulawla mga lalang mga galabak mga suspak si Allah subhanahu wa ta'ala. Tabiya muna kapaya na matuntano si sabat tabiya paginom sa pakabarig sa giyang kaya Ramadan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah na kapaya pinaadna matuntano wasina pakawatan tanurun Allah subhanahu wa ta'ala. Mga ripin Allah kita na palipatan. So syaitan na ayakat tiruyan sa datarokya aluyon Allah surat Ibrahim. Si Koreano kapang tigu syaitan inna Allah wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Tigu syaitan aswalla na ini di mata aswalla na ini dian rakano sebenar na ini dian di akan rakano suribat na diuratang sakano. Datigin tigo syaitan nakaparakan rakano. Daga sakan takaparakan sa kapakano tirakan inunta na inimbitakan sakano seko di kasuswatu Allah seko kambara dusa adi kasuswatu Allah subhanahu wa ta'ala na piyang tanaw niyo. Ikadua mga ripno Allah. Di talo pakalilipatan. Mampad sa sumaya syaitan na piyang ikatansiran. Pirarantayan siran. Na dito na palipatan ang malalamba so baya aginawatan. Sisan so mga baya aginawatan kung mga ginawatan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Mata na so ginawa na titudin ayap suguyan na samarata. Why? Ayap sugir ka na so ayamanan yan na di ka susuwat wallahu subhanahu wa ta'ala. Nasupakan ka so baya ginawang ka miyaswatar ka so wallah. Ikatlo, mga ripno Allah, naapiyapan kayo kata sa mga syaitan, piraran tayo sa mga syaitan, huwag na dito na pakalalipatan, sa mga syaitan ng mga manusia, nakipakabubuka iman to, di sila nididalakaw. Kaya kata sa mga manusia, mga syaitan, na sa mga manusia na di sila nididalakaw. Mga ripno Allah, tunay bida no syaitan na jin. Agus syaitan na manusia. So syaitan na jin. Huli na syaitan na. So syaitan na kalalayaman tano. Na mamatya ka sa Quran. Ibarat. Tadman ka sa Allah na kapaya palagoy. Na so syaitan na manusia. Na pamatay man sa Quran. Napagis may langan niya. Tirunir ka. Masya Allah. Mapya ka tingin nilagam na. Napapay lagam. Okay. Na so syaitan na manusia. Na ayad na ipanggawiyar ka. Diner ka di ipang-invite na lang na di kasuswatu Allah. Naman na retigi ang galbog ka ngayon kabatan ni mga malaikat. Pura na batan ng mga malaikat na di man mapakayo batan ng baloy ang mga syaitan. Okay. Naman natigin, din natigin na pakisa mga. Okay. Din natigin na pakisa mga yakini. Naman natigin na dito, gagawin ka niya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Panitan ko Allah subhanahu wa ta'ala, naskintan wallah sangka iya Ramadan,
pangambabarakatan sa mga amal, mga galabak, mga katero, tatarimaan wa Allah subhanahu wa ta'ala, ikasuswat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tarimani sulang ulangon mga po sa tanong, mga saming tanong, mga simba tanong langon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.